Jedna osoba zaražena morbilima zarazi 15 ljudi i upravo zbog toga morbili se svrstavaju u izuzetno opasne zarazne bolesti. Zbog rastućeg broja zaraženih na području grada Istočno Sarajevo, zaposleni u zdravstvenim ustanovama apeluju na građane da se na vrijeme vakcinišu kako bi se izbjegle komplikacije i dalje širenje ove zarazne bolesti. Morbili su vrlo zarazna, kako mi kažemo medicinari, kontagiozna bolest. Da vam dajem definicije, to ljekarima znači, ali evo daću mi jedan prost primjer. Ako imate oboljelu osobu od gripa, ona će vam zaraziti 2 čovjeka u prosjeku. Ako imate oboljelu osobu od zaušaka, ona će vam zaraziti 7 otprilike novih ljudi, jeli? A ako imate bolesne od morbila, oni će zaraziti jedna osoba 15 ljudi. Mislim da te cifre dovoljno govore same za sebe. Roditelji veoma malo znaju o morbilima, dodaje Salata, jer se obično informišu putem društvenih mreža i nepouzdanih web sajtova, umjesto da kontaktiraju stručna lica koja su jedina kompetentna. Kampanja o antivakcinaciji rezultovala je time da kolektivni imunitet, koji bi trebalo da bude iznad 95%, u nekim dijelovima pada i ispod 60%, što je idealno za razmnožavanje raznih virusa i bolesti. Ja ne bih voljela da moram roditeljima da kažem vaše dijete ima komplikacije, ali to se dešava. Komplikacije su vrlo ozbiljne, mogu da budu u vidu upale srednjega uha, upale sinusa, upale pluća. To je virusno oboljenje i daje odličnu podlogu da se na njemu razviju bakterijske infekcije, koje se naravno opet komplikuju. Na području Istočnog Sarajeva broj oboljelih je u konstantnom porastu. S obzirom na to da su oboljeli uglavnom nevakcinisane osobe, cilj predavanja bio je skretanje pažnje na značaj vakcinacije i iskorjenjivanje bolesti za koju postoji zaštita. Pa mi skoro svakodnevno imamo novi slučaj što se tiče morbila i situacija je jako složena. Mislim da će epidemija još da vlada. Jednostavno moramo raditi na vakcinisanju djece i da zaštitimo mali broj koji ne može iz nekih razloga, da li zdravstvenih ili trudnice ili alergije, da se vakcinišu. Broj oboljelih nije moguće precizno utvrditi jer se neki od njih liječe i u privatnim zdravstvenim ustanovama, istakli su iz Doma zdravlja Istočno Sarajevo. Epidemija morbila proglašena je dosad u opštinama Pale, Istočna Ilidža i Istočno Sarajevo.